Naimbag nga oras yu amin papagayam. Isagot mi ka na kayo ti may samanin nga istorya ngayon kam pinaulwan. 150. Dito'y drama tayo. Anyalaki din. Kahit kumusta kayo pare Lucas? Nag-reply ka din, Jesu kim di takabang ibang barangay? Siguradong aduda manen ita, tapa nagputudaw. Ayun ngagpaiso pare. Mabit man laeng, taipadas ko ateksan. Nakasave kat iti cellphone ko ti number na. Ay unman, kinog-reply, ibagam tamang i-reserva ka mat iti may sa para kanya ha? Ay na, makaramaramaan na nga mina kahit. Anya lakit din aya pare tito. Matik na ita ah. Manungaminan ti binayada mi di napalabas pare. 150 laeng, ngam no maminsan, mabalinan ti 100. Naima spicy ka. Aglalo kat fresh, kan naganus da pay. Ay, pudula unay day ta pare. Ay, uray nga rin ti reply na. Ta anusan ta apik apan iti igid ti kalsada. Sino tinakapila, Lucas? Si Kamit Gaya, Maritarsing. Siya ak tinakapila. Sa dino ti papanamaya. Agpaili ako ma, Lucas. Apay akas ta ti panangkitam kada kami ni pare Lucas. Mari Tarseng. Ay kwa. Awan, tito. Sige, pagandaram kit din ti tricycle mo. Ta itulod nak ijay ilay. Anya ti araramidam dito ti sinak anti-tarsing. Kunak man ang nagpaili ka ita. Wen, ngam nagsubli akmet ladagos, Maya. Kasta? Anya nga ro ti umay mo iba ka, anti. Ay na, adda na duktalak adakas nga aramid da uncle mo alukas kan titaw. Anyat kahit mo asawan, anti. Adda pik-pik apon da asagwa 150 di takabangibang a barangay. Anya? Ibagam kini antim nga awreng. Ang mga nudi na pa'y amutar aramidan ni Lucas nga asawa na. Ngam sigurado ka kaditi day tangain bagam, anti? Anya lakit din aya Maya. Nangag ti do alapayag ko ti pagsarsaritaan da itay ijay paradaan. Isu asaan amabalay ngagkamalia. Umayak man gumatang Maya, kaanakan. Anya ti may mugatangan, anti awring. May sakilo amanti kalaeng, kaanakan. Mabiit lang tamang isuputak, anti. Sige laeng, kaanakan. Ay, anti. Oh, apay. Awan ka titimadmadlaw mo kani Uncle Lucas? Kas kumaiti anya, kaanakan. Kuha ngamin, anti. Anya akwa. Adda ka no pik-pik apon da awam 50 di takabangibang abarangay, anti. Anya? Dako, nauring bakit? At iti ginatang ko nga uong. Isuman ti iluto mapangrabyan tayo. Apayan narabyan ka, Lucas. Sa dino tinapnapanam. Anya lakit din to'y asawa kaya. Sa dino kumapay ti daddo maapapanak. Kat nagpasadak At to'y tinapasadak. Kompleto day ta, bakit? Ay, ulbod ka, Lucas. Na, Agpudno ka man kanyak. Mano ti kabit mo, ha? kabit mat ngay bagbagam dita bakit? Si kalahang mat ti babae ti biyag ko. Ay, di nakululbodan si ka, Lucas. Anya lakit din to'y asawa kaya. Napudot man ang ti ulo na. Umay ka man tarakupan ka. Di nakarakupan. Ne, jak mawatan no apay napudot ti ulong kanyak. Auring bakit? Agin di ammo ka manan. Day tati paglaingam. Naimbaglaan, tanasabat ka dito dalan, Mari Auray. Kumusta ka? Kas makita mo't Mari, si kakarad kadlat tada tao. Naibaga ka din ni Maya ken ka, ti may papan iti asawa, Maray. Apay manin ni Lucas, Mari Tarsing. Ay na,
Nangag ko nga may nga dapik-pik apon da asagwa 150 di takabangibang a barangay, Maray. Ano kasta? Pudno gayam. Siguro isumot tinangag ka. Ay na, di na ko magurguraan, Maray. Imbagak laang no anya tinangag ka. Anya lakit din ay Mari Tarsing, iti anya kumaaga po aguraan ka. Agyaman nakit di at imbagam kanyak ti may papan iti dakos nga aramidon ti asawak. Apingin sakom dagiti murang ti asawam, aureng. Nasken a pumanaw da dyan Lucas dito'y balay. Diyak kayat ang makita ti panagropro pa da jay at tao. Itanyaga pa wapapanawam ti asawam. Adda babae na, tatang. Adda ka di pamanagnagmaw, nga adda babae ti asawam. Anya lakit din ay tatang. Saan ang kasapulan ti pamanagnag? Taadda ti nakangag iti pagsarsaritaan da ka ni pari tito. Adda ti 150 apikpik apon da di takabangibang a barangay. Nasingpat ni Lucas. Kasladyak mamatay ang maaramid na ti kasta. Agin sisingpet laang dayjay, tatang. Narabyan ka manin asimang pet, Lucas. Ado nga minti pasahiro mi ita ha, auring bakit. Anya nga dagi dyan nakasako di tarwar. Badom dagijay. Anya lakit din na ya. Pumanaw kan. Nawaya kayon iti babaem. Mamin ano aya nga ibagakan ka nga awan sa bali a babae iti biyag ko, auring. Anya nga rodyo 150. Ngayon kay pikpik apon ka ni Tito di takabangibang a barangay. Anya tinakakat katawa iti day tanga imbagak? Di ko nam kadi kadyak amo akalukwan ti aramidon nyo. Ha? Asino met tinakadamagam dita 150 aday ta, bakit? O sige, pigsaan pa iti agkatawa, Lucas. Tapno ibagakan ka, uong ti 150 apikpik apan mi dita kabangibang a barangay. Sana day ta pampanunutem. Nalipatam ka din jay uong nga impalutok ka ide. Anya? Kas kalagbala, Lucas. Kita-kitaan nak? Saka umisum akasta? Jak nga rod malapdan ti agkatawa, auring bakit? No asino mat ngamin at tinakadamagam dita 150 aday ta. Asino kumapay? Ni Mari Tarsing Asino nga rod ti Patsyem? Ni Marim Atarsing wenno siya nga asawam. Ni Mari Tarsing lata Anya nga iti amok. Ang mga noululbodan naklaang. Anya lakit din. No saan ka mamati iti imbagak? Ala, sumurot ka kada kami kinipari tito. Numapan kami dita kabangibang a barangay. Tapno makitam no anya ti pikpik apen mi. Bagman, tadakan pari Lucas. Itay pa yung urayan ka. Pasensyakan, pari tito. Kanya kalaki din na ya, pare. Okay lang kanya. Awan gayam, intugot ko ni Auring. Apoy, masapol nga itugot mo ti asawam, pare. Ipapilit na ababa ita ti 150 apikpik apen ta di takabangibang a barangay. Anya? Ipalawag mo kung mga minanasayat kan kuha na, Di naman nga rod kaya tadenggan dagiti palawag ko, pare. Isungin tugot ko langan. Tapno awan ti makungkunana. Narigatan no papanawin na kay Jabalay. Oh, kadanon tan dito'y balay, auring bakit? Sapay la kuma, tanapnak ka ni tinakitam. Pasensyakan no napagsasawan ka lakay. Okay laeng, tinapatag, nalawlawagan ti amin. Pasubo at talaga day di Mari Tarsing. Bayamon,
Saan na siguro anaawatan ti panagsarita mi kini pari Tito idi. Ay uray saan saya ati naramid na. Kasanungay no insina ka na talaga. Anya lakit din na ya. Adamot la basol mo, bakit? Basol ni Tarsing ti amin. Adda basol mo, tanamati ka adagos iti imbagana ken ka. Dumeten nyawit yaw nga uong aureng. Ginatang ni Lucas dagita, tatang. Kahit kumusta nga itinapanan yaw? Pudno timbaga ti asawak. Saan ababa iti pikpik apan da dita kabangibang a barangay. Uong, tatang. Makitam da ita. No apay mat ngamin, anamati ka adagos ken Tarsing, kat amumat ti ugali day dya tao. Agsaga na day taatarsing kanyak. Anya, laki din to'y anak ko aya. Nagpudot ma din ti ulo na. Una, asino mat ngay ti saan apumudot ti ulo na no kastoy laeng, tatang? Oy, naimbag mo ta na sabat ka dito'y dalan, Mari Tarsing. Ay. Si kamo gayam mare aurain. Day titi para kan ka. Anay ko. Anya kalakit din aya mare aurain. Apay asinipat na ngay. Gapot anda na ragsa na basol mo kanyak. Anya. Tapno ibagakan ka. Saan akas kin ni Lucas nga asawam ti type ko? Saan nakasta ti kayat ko asawan? Nalipatam ka di imbagam kanyak a 150 apik-pik apon di asawak di takabangibang a barangay? Pudno mat nga danangag ko maray. Saan a babae ti pikpik apon da? No saan a babae ti pikpik apon da? Anya ngay nga raw? Uong! Nawatam? Uong! Ha? Marurod ako na ikan ka! Gumatangak man iti asen, Maya. Nan ano ngay tapingping mo, Auntie Tarsing? Sinipat nga rod ni Antim Aureng. Anya? Saan mat gayam a babae ti pikpik apon da angkel mo a Lucas? Ay, day takot nga min, Auntie Tarsing. Inikam adagos iti kaipapanan tinanggag mo asaritaan da. Anya nga ita? Sinipat na kalakot nga ron ni Auntie Aureng. Ay, sa anak amamati nga uong ti pikpik apon da. Ay na, no sika tinakangag iti nagsaritaan da. Ay na. Anya lakit din aya. Agsardeng ka, no di mo kaya ti masipat manan. Ay, makakatawa kiti asawan paray. Uray siya, pari Tito. Agasam nga itaatapon na gaya mababae ti mapantapikpik apin ni Jaigid ti kalsada. Amumot nga ni Tarsing. Nagistorya adagos, uray saan pa'y asiguradaw. Isumot ti paglaingan na dayjay. Kung namata nakapagtapalak, no saan ngay, ang mga no tinibabkon. Uray siyak mo ta paray. Para lang iti uong, madadal kit din ti pamilyam. Day takit nga rod, pare. Numasabat mo ni Mari Tarsing iti dalan, bagbagaam. Tapno dinan ulitin tinaramid na. Day takot chismis ti paglaingan da dya tao. Mabalin ka ding agsarita ta, Tarsing. May papanitian niya, pari Lucas. Pudno ka di asikati ng idanon kini Auring nga da babae apikpik apen mi di takabangibang a barangay. Saan ka di apod now, pari Lucas? Tapno ibagaken ka, uong ti pikpik apen mi.
Di ka man nag-araramid iti istorya, si kaabak-bakitan? Oho, sa anak amamati nga uong laeng pare Lucas. Na, Apay ngamin nga ilibak yu pa'y laang, kat nangag ko nga raw. talaga gaya masang ka sumardeng Ay na, saan na siya anay ko. Apay ngay atinibab na pare Lucas. Tapno agsardeng kan, makauma ka. Sa dino ti papa na maritarseng, kanapay nga agdardar tangiwa mau. Ay, tinibab ni Lucas. Iso ama panak agreklamo kini kapitan. Anya? Apay ngamin adiyo aklunan nga dapigpik apay nyo asagwa 150 iti igit ti kalsada. Ay, anya kalaki din ayatarseng. Nagrigat agpalawag ka. Uong nga ro, ti pikpik apon may. Oho, jak patay, jak kita. Ay, agbalbaliw ka man. Inton kuan si kanto ti madaksan. No saan ka mamati nga uong ti sagwa 150 apik-pik apon may. Ay kaya sumurot ka inton bigat. Tapno mapnek ka. An-anwam na tagalon, Auntie Tarseng? Umayak ko mamakisak daw, Maya. Awan mo tagtid adanong iti gripo, May. Pasensya ka na. Ngam basit lang tinagbati iti danom ko. Basit lang ngamin ti danom iti main source. Uray basit laeng, Maya. Anya lakid din ay, Auntie. No itot ko kada kayo, pangalaak ngay mo iti aramatak. Kasanuak pa'y itan. Padasam ti mapanditayan daan ti Aureng. Nakita nga ado ti danom da. Talo ngamin ti drum da. Ala, padasak man nga raw ti mapan. Nagposkol mo't tantarupam nga agpakita kanya, kalpasan ti inaramid mo, ha, Mari Tarseng? Uray basit laeng adanaw, Mari Aureng. Hawanan ti mo, tawan matantagtid adanom iti gripo. Ay, pasensyakan. Ngam awan maitad ko. No addaman danom me, usaran me ah. Alan, Mari Aureng. Masyan ka kumakanya. Kalpasan ti inaramid mo? Naturod ka pa'y lang nga umay ditoy? No kasta, saan nakpay lagayam anapakawan? Kat nabayagan day kay Maray. Nabayagan ah? Ngam oray may saasori. Awan nang ngagkukan ka. Anya laki dain. Pagadalam day ta anapasama, kabsat tarsay. Saan ngamin anasaya at nga apan mo istoryaan amin ang makitam. Anya nga ita, awanag ti karubam amayat at tumulong kin ka. Mala, di ta manang gagayam tinagpatinggaan ti maysa nga istorya nga intay pinaulwan. 150! Dito'y drama tayo, Anya laki din. Insurat ni Atara Maray. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay.